Linu suala muhimu nonoro kabisa la ho wanashohatu mafani waheze kiswaza haina mwenza ankili. Ano wanashohatu wenza ankili le suala linu ngali wapasa ubao. Wewe mwana mshohangu ikao hulola. Mnyezi Mungu kaja huruzukia wanaziwana. Huviti mahamitanu juma utoswali na uomba dua na ujuhaye masihu na uomba Mnyezi Mungu. Mnyezi Mungu huruzukia wanaziwana. Na utowa sadaka na usahilisho wanrikango harumatambu na mashaka. Bawenda mkinishihe wahombele dua. Mnyezi Mungu ya wakubali hizo dua za hawa hizo. Mnyezi Mungu ya huvenzaya zijazi hufushia wa mwishizoni wa homa hawatano ukana ngawe na hamili mwezi wa mwando ngawe juma uwe na utungu ndonono kabisa ngono duleri namna ya ajabu hata hotohimisaze swala zontano ngizo nziro ndonono kabisa kadhalika ndogoho jumabo huja mwezi wa pili ulado wakati wakahamba hokana hima urenge mwezi wa pili ngono utungu rahano mwezi wa mwando watu wadungu hambia ukana subiria bainu deheli kamruge mziro husubiria neze duleri zila mwezi wa pili ula kutsujua rukufana na hindrini ngotamani ukana kairize duleri za mwando rahaneze duleri za pili hujawa mwezi wa raru wanyawe uladu wakati wakamba ukana hima urenge kairize duleri za mwezi wa mwando rahaneza ranu za raru kairize duleri za mwezi wa pili rahaneza kairi hokaneze duleri za mwezi wa mwando no wabili zitanganyiwa rahaneze duleri za mwezi wa raru ulonio kutsujua rukufana na hindrini ngono utungu namna ajabu hujawa mwezi wane uladu wakati kamba ukana wanyawe hima urenge wotamani ukana bo Mwenyezi Mungu kairize duleri za mwezi wa mwando no wabili no wararu rahaneze duleri uziparisa uharumo mwezi wane wanu pia ngo uhambia ukana hata mzaza wangu hambia ukana mtuamini ukana zini duleri normali kairize duleri za wana na waza pia rahane na mnani wana uhisi ubo mwana hangu sepa normal na mjuma ndo la pitali ndoni hizo mkubali ukana mdungane mwende ho la pitali mwafikia na ukana mwende la pitali mwende maone ukana kaka bati problem ya hemana haweke mana hakatindo odungana mwende la pitali mwende mwafanya zanalizi je tabibu hawambia ukana bo mwana mshoha je mwana ngena itiso ndorondo kabisa je mwana gududuso namna ya ajabu je mwana wo ingena ifeli zero namna ya ajabu nsujua ni usufieje ekainu timbweza bo mwana mshohangu jabo ye mwana ngufano nambweza sampursa hatoa zanalizi hahonisa ahambia ukana bo mwana mshoha hoba hanuri liobanu ngiyo farudhu yeka hukubali rihutomozi hauhifadhi mwana haukana ngejo ukana riski ya ukana udungana dene mna mwana mlawe ule mingoni ye mwana ngena itiso ndono kabisa roha mala dewe ni mrume mwende hama tabibu mwarajina aina tabibu mwendele ya ngutungo mwambiani zila wizo kana Allah ngabo riski ya ukane mwana uwa wakati ujoka uza ya udungana dawe na ye mwana ikanu mvuka haukana ngena ifeli zero ndono kabisa ngutungo ufana nambweza ye kainu timbweza yode namna mashini ya heza ye hujofanya bahanu wa madabo je mrumaho ngedakoro watina hata mbatabu utomoziwa ne uvukishe roho ya hao nge hujo kubali bumona mshohangu utomoziwa uvukishe roho ya hao haujo ansime hata uzaya ye hujo fanya bahanu wa madabo ye kabo jibule suala utambe ukana tujansime au tujotomoza jeleza bawodo muhimu sisirita hao jeza barindini wa jansime bahanu wa madabo ulona duleri za pe utongo fikiru kana balango zayo ne kutuzaya wahendo la pitale wende wa hondo surprise hiyo yeza barindini wa tujotomoza ye mwanawo wavukishe roho ya hao nasira bila ukana kowo delikouza ya anta shanta yoka idoza yako jeleze hataratibu hasalama salimina ujibu nonoro kabisa utamerabu ujuhura masu ya bure ye ujofanya bahanu wa mandabu ye mrumaho yeye nguhanzo ngedakora ambia ukana narita wakali Mwenyezi Mungu urimtomoze be mwenye uribawe ngujoriba wa saa tena ye ujofanya bahanu wa mandabu upande wa hedini kabati problem haukana mbukana yo urgent ngawe na duleri ye matabibu wahambiezi habari hizo ye hujofanya bahanu wa mandabu narele wendo le suala wakana baraka barumbujo subiri na duleri wamkinishangawe na mizimine mitano ngawe na duleri kauzo Allah shahendo la pitali wende hundo kana mwana nge normali kutina hata problem ngojo subiri mrusubiri haina mwana mcheto subiri shawewe ngawe na duleri za peu duleri za shonga gyo hama balango zayo alafu wendo la pitali wendo hambila ukana ka zinti duleri normali je mwana ngufano nambweza ikainu timbweza inude mala hizo problem zinzonti pia nangiyo riski ulawe ule minguni nani banu ekabanu bumwana mshangu kukaya normali haina namna ze duleri za johuja sheka hambo kane mwanange normali katina hata problemu hujansu imeketi na hata ba problemu itoka uyonzi shawewe huparia aningota abiho namna ya ajabu wendo na pitali wendo huparte surprise ila ukana shabane mwana kati normali ye mwana kati normali ngena ifeli delinu ye kainu timbweza yawe mwana ngufano
vano nambweza batsina hata mbadud honi siwaza na lizi zonti pia awaba hainu ngamfikirukana usahwele wele suala okana be ukane mruma honge dakoro dokana je mruma honge dakoro utsumuziwa kati dakoro ya ukana ujitena uvantara na imani wabe ukana ngo garde hamili yeka wabe ukana ngo garde hamili ye mrume nguvurzeze talaka haukaka tayari wa ukana ya jadu para mbaba hembweza je wewe hujofanya bahanu madabanu je hujotomoza ye mwana uvukishe roho yaho uhunde mrume au hujo garde hamili utwaye mrume ukane duleri za talaka na duleri za hamili uje udo para mzazi hembweza je hujofanya bahanu madabanu haina jawabu ujoka utoa jirezone rekadini rekankini rekade imani yao shaizo na jombea dokana ujibu homuonenia.